Nubwa mbere n'ubwa nyuma. Nwaza kuza turaza dukuraho uruhu. Ntabwo bishoboka ndashaka amafaranga. Birakunda nyamara ubishatse byakunda. Wetse twumvikana. Nta kindi kintu twumvikana shaka kitari amafaranga. Uwo muntu wafashe uramuzi, uzi agaciro afite. Agaciro ke ndakamenya mumaze kwishyura. Ko nawe isa n'utaka kugira ngo bamereze amafaranga, isa n'utaka. Ura amaboko mu mufuka ujye gukora amafaranga ntago bakora amafaranga bashimuta abantu. Amafaranga musiko bayatoragwa. Twakubonye nta n'intwaro ufite. Nta n'intwaro ufite zihagije. Niba zidahagije ngo turi kuyishira iki? Ntago zihagije. Kandi twaguha amahirwe ya nyuma. Ndashaka miliyoni 5. Miliyoni 5 se barazikopa. Wakoze iki? Aho wahinze hasibura. Miliyoni 5. N'ibihumbi 10. Ceceka wowe ceceka. Funga. Ubaye iki so ngo? Murarizwa niki? Murarizwa niki? Ha? Niba badashobora gutanga miliyoni 5 kuri urumva ko nta gaciro ubwo ufite. Sinabwiwanye ngo nibazanira leta. Akira telefone y'amagara so. Wongera umubwiriye amagambo ya nyuma vuba vuba. Kamubwira zizane. Muhamagare vuba vuba. Reka gutera umwana ubwoba. Muko, ugira ubwoba turakubohoza. Wabahoza. Kaho ngwino tuvugane. Nzumbwira iki mbwira ndakumva. Ngwino tubiganireho. Okay. Urafite nze? Okay, sawa. Igirano iri, igirano. Aho. Ninyeganyega wicaye kuri mine, uri kumva wicaye kuri iyo mine ndaje. Uhaguruka urabyumva. Wicaye kuri mine. None nabwo ndikoje gukora. Fata telefone ujye uhamagara wanyu gake gake. Ubuje ibindi n'ubuje ikibona cye. Bavuga ugamije iki? Shaka amafaranga. Angahe? Miliyoni 5. Aho waminje gendo asibura. Miliyoni 5 wakoze iki? Simuje mu biganiro. 5 wakoze iki? Simuje mu biganiro. Umuntu agenda agakora umushinga imyaka 5 akabona miliyoni 5. Ushaka gushimuta umuntu icuri mwe ukahita ubona miliyoni 5. Ni mfite imbunda se ko iki cyari gito. Wose uri kubona icyari gikinisha. Akadi ikinisha. Undi imyenda wayikuye. Ni akazi nyene yo gushimuta. Ni akazi. Oya. Iyi ni ya leta. Ni mwamfata se? Ni yanjye. Kandi ufashwe. Ubu wafashwe. Yafatiwe. Ahanga. Okay. Kugira ngo urava se. Yicaye kuri mine. None ubwo uko mpfaye kuza gutyo musize se? Ngo tuganira. Ndakumva. Amafaranga yashaka ryari? Nishaka kanya na baga ko twamanayizanye. Akanya se urumva itaboneka. Amafaranga miliyoni 5 umva akanya itaboneka. Mfite n'akamashini ko kuyabara. Turagushakira mu mezi 2. Mezi 2 gute se? Ubwo renda bamujyanye ku muri amezi 2. Urabumuduhaye. Aha twese suhaze. Ngiye kubaguza. Turamusubiza atuye ntabwo kubaguza ngo mazanyishyura. Ntabwo tugiye kumwimura turamusubiza atuye. Ubwo njye namufite access ndamufite birabariye. Kandi uzahatuye. Nzahatuye gute? Reka nkubwire garanti tugiye kugwa ntabwo turagufunga. Kurikira hanze komeza widegenge. Murandekera hanze. Nimurangiza muzamena miliyoni 5. Zaguye miliyoni 5 mu mezi 2. Bikora nabwenge mfite ku buryo mundekera hanze ukabona amaze miliyoni 5 ukazinyishyura nyuma. Nese ubundi urabufite niba ufite kumara iki bwo gushimuta. Singi simbunda. Bwenge. Imana afite indwara ikoresha neza. Imana yahaye ubwenge umuntu utarubu. Gihe cyose mutaramfata ntago ngende igisambo nta n'icyampi. Igira se ngo urabura izuba amazuba ngahe? Urabura izuba rimwe. Urabura izuba rimwe. Wowe iminsi y'umujura 40. Murakeka niba ari ugeze ku 38. Amazi nikona ari kugenda. Yego. Iki nabwo bafite. Yesu urabona ngo ushaka amafaranga we ntabwo ufite nibyo navuze. Ako nshaka amafaranga. Ukomeze neza. Ameze neza. Nese wabanje kubita umuntu ubwo ariza cyane miliyoni 5. Ngiye yicaye kuri mine gusa kandi karoroheje. Paraporo ibihano njya ntanga. Ega nayo ndi gushaka ubuzima. Ndashaka ni myamereze. Zirendera. N'ikibanza mfite ni miliyoni 1. None ubwo ngubwo urabona turabigenza gute? Nahise urikorera hamagara mukorana bije ari kuzavuza abana bwaki yari kuzishyira abana amashuri tuyiguhereze ngo washimusa umuntu. Ikuntera imwe. Nisubwo nyine ndayakeneye. Nanjye ndayakeneye. Uyakeneye ngo yakoresha iki kintu? Nanjye bwaki nyine kuyivura mu kibazo cy'inyota. Kuko nari kuba mama. Ntabwo kutuje ngo twumvikane ko atari kumvikana. Naje kumvikana ko ibiganiro naje mu nzi ko ibiganiro byo gufata amafaranga yabo nzi ko ibiganiro byo kuvugana uburyo amafaranga azaboneka. Kunyaka imbunda. Shaka kunyaka imbunda. Turasani.
twarasana ko burya bikanarangira. Kuki we wasize umuteretse kuri mine? Kugira ngo nyine najye. Ubwo mfite ikihe Ntabwo kizere? mbizeye. Namubwiye nabaze ubwenge n'umuntu mukuru. Mine urayitegurura gute se? Ndayitegura neza. Urabizi? Ndabyitoje. Wabyitoje? Nta kintu nzari takwigisha. Wabikozemo umushinga ujya no kubyitoreza gushimuta abantu. Yewe mu mafaranga mbasubiza umuntu wanyu neza na mine zanjye nkasubiza aho nzibika. Muyamereze munabigomane byose ibyo n'ubukene cyakudufara. Uduhaye umwana asubire mu rugo. Urabona afite n'ubwoba. Ndamubahereza. Ubundi tugende dukore muri budget tukuzana. Ndamubahereza. Ahubwo mukore muri iyo budget muyamereze. Gogenda umuzana. Yende muzana gute? Bahanze mu mezi bantu mezi 3 ndagenda muzana n'amibiri magi. Ibu nigomba kununga mugabo. Winyanga nanjye ndi gushaka ubuzima. You are bad guy. Reka nkubwire. Ngiye kuguha ingwate y'igikamyo gishaje giteretse ahantu. Undi uduha umwana. Ingwate? Igikamyo gishaje giteretse ahantu. Aragitereka he? Kirateretse kirahari. Nese urumva ko gishaje cyagenda. Igikamyo urumva kitane n'inyungu. Genge nago yabyemera. Ntabwo yabyemera. Dushaka n'amafaranga. Ufite n'agatsiko. Ntabwo uri wewe wenyine. Makuru ngenda yaguhaye. Kandi uvuze ko ari genge. Tangiye gukora agatsiko k'abantu. Statement imaze iki ko mutaramfata. Emera ingwate iki gikamyo kiracyari ntabwo gishaje cyane ku buryo utawuse. Mushaka ko nemera ngo gura mukobwa ndamujyana ndumva imishyikirano yazo. Umujyana yise. Bakubwira ni muyazane. Mumereze n'igikamyo kijyanye. Oya turaguha ngaye. Amereza miliyoni 2. Ibihumbi 100. Okay, miliyoni 1 n'igice. Ibihumbi 100. Miliyoni n'igikamyo. Ibihumbi 100. Ubwo biranze. Byanze gute? Biranze kandi icyo gikamyo isiko kirinje na za miliyoni 5 ushaka. Icyo gikamyo? Ni miliyoni 9. Ushaka kundusha ubwenge. Ubusanzwe kigura 40. Iyo gishaje ni miliyoni 9. Wowe bwo kugikamyo. Niho ubona nshaka. Ushaka imari. Reka tuguhe mani. Samuterera basi. Nayihaye. Igihore. Tujyane mu cyamunana nago zabo. Tujyana mu cyamunana nago zabo. So. Reka numve. Nabandi gisamuna ntazo ubwenge. Tujyane mu cyamunana ugiye n'incoreye nyine mu njyare mu. Manura imbunda nyine, manura imbunda. Nawe yimanure. Jereka nshize umutekano w'igihugu. Hamagara dutuye. Nina yikiza umutekano w'amafaranga, nshaka amafaranga. Ndi kunywa amazi nishimye. Hamagara. Ya nta amazi se kari byakanyana. Ego. Nyangane kuba mukanguye. Suzana nagiye se. Ngo ashake 5. Yadamare ngo ashake 5. Cyo nawe kubikuza ura mukobwa n'inzobe. Kugira ngo uri kubyumva. Turamubonera ibihumbi 5. Turacyaganira. Yego. Ngo kuba kunego cyangwa umukobwa gwe ku gisasu. Yego. Gira vuba yicaye kuri mine. Gira vuba. Sawa nta kibazo. Reka mubwire. Turayaguha. Ariko urabanza utworeza amafoto. Turabanza tumworeza amafoto y'uko umukobwa ameze neza. Genda umubaze uko ameze yitugaruka kandi n'utini yicaye ku gisasu. Humura ngeze. Umeze ute? Yakubise. Humura. Turaza kubireba. Turagutabara. Turi mu biganiro nawe. Kandi biri kugenda neza, sibyo? Humura. Biri kugenda neza. Biba byasinze nta mutwe bigira. Ariko humura. Niko kazi kacu. Nicyo dushinzwe. Ibintu nk'ibi nibyo twitoreje. Humura, sibyo? Wowe wicara utikoma. Sibyo? Sawa. Sibyo? Tuza. Reba hano. Dufate agafoto. Reba hano. Yego. Nyakubahwa, urabona ko umukobwa namugezeho cyamuhambiriye hano rwose, cyamwicaje kuri mine. Mugire icyo mukora rwose. Mugire icyo mukora uyu muntu turebe ko twamukura ahangaha. Nanjye mu bwenge ndagerageza gukoresha icyo nshoboye. Reka nze, sibyo?
kubaha rwose ngira ngo wamwiboneye umukobwa namutse hari akariri bohereje arimo kagaragaza neza ukuntu ameze turasubira afite ubwoba ari kurira ayo mafaranga rwose muyashake rwose amugereho yuzuye nibyo ndi kukubwira nyine njye nta kintu tutavuganye umukobwa ubwoba afite rwose ayo mafaranga ni makeya rwose ntabwo yabura ndabizi bije yari yarashize iki uri kubonera imubwire muyohereza nabiganiro bije yashize gute sibyo ngende ngo yashiriye he nibyo ari kubaza ngo yashiriye bije mwari kuzamaho yagiye akuwe bya bije y'igihugu birakureba yego cyakoze murebere nk'ebyiri ntazisigayemo se kora kuri ya yandi y'abantu ba football sibirwa batsindwa umva ngo tube tumurekuye nde shaka undusubwenge murekuye hako nyine ngo tube cyaka amafaranga nibura ngave kuri kiriya gisaka ndayashaka uriya mukobwa ntabwo yagiye agurukaho usuko ngo ubwoba bwonyine bwamwica nashaka ntabwo nshaka ko apfa mutaranyishyura ntabwo ndi kumwifuriza ibintu akariri mbohereje uzi ubwoba bwari burimo kameze bitaho kariri uzi ubwoba bwari burimo niwe wamuteye ubwoba ko ngenda nuko twabishe nyine ubundi yahita na fainting genda giye yego umva ngagiye kugenda ntabyo kumukereza rugwe yakatishije isuru umugenzi wanjye gushaka amafaranga ari imodoka ufite ndayifite nimara kwishyura ndagira ukuntu ugenda birakureba wowe umva reka mvugane umva nkubwire bije yose ngo yagendeye mu buhinzi n'ubworozi ihangane rwose ibihumbi 5 umva garuka tuvugane kunyikururisha garuka tuvugane ese ibiganiro birarangiye ambwira ndakumva ese ibiganiro birarangiye ndakumva umva akazi n'abandi bantu bagakora umva nkubwire ndakumva uriya mukobwa ari uwawe wakishimira ko nameze kuri njye ntabwo mbyara rero Jesus Christ of Nazareth. Okay, giye kuyakoherereza uyamushukisha akimara kumurekura utumurasa umugongo ugarura amafaranga n'umukobwa birumvikanye yes sir yankirije muri iyi bagi muri telefone nta kibazo si ibisambo mugira amakonti mu mabankira ufite konti muri banki shyiramo hano uyu mukobwa afite ubwoba washyizemo nkaguha amafaranga yawe koko muko humura komera shyira amarabura imibare imbere miliyoni eshanu tangiye kwibeshya si miliyoni 5 bireba ariko se muri asigaye amafaranga nohereza vava dore ngiyi message sawa ngaho mukure kuri mimi haguruka gahoro wowe genda uhita ujya kuri sitasiyo ntabwo special force tujya kuri sitasiyo Finish him. What be this? Jesus. ariko wangoye nakugora cyuira kimbijije wadukeneye amafaranga mwana 50 50 gute konti yawe kwambara nayibonye isura mbi muri leta ngo 50 konti yawe nayibonye wayibonye ariko uburyo kandi wambaye ugomba kuyikuriraho ye bazamiga ni 50 wese ko musanzwe ni ukuri kwimana nje rore nje na kimwe nikomeye
twese tuba twakoze akazi mwana. Umva ngiye nkubwira urama 60. 60 kandi twese twakoze 60% uzirore na kimwe. Iriya ni y'abakinnyi ba Hollywood. Nta wundi muntu wapfa kwishobora. Ugomba kuma 60. Ari amafaranga ningiye kugejeje. Anita mukundwa, Anita wanwayero. Mumeze muda zanyu. Belgium, yeah. Dior. Nzaba konseye. Nzaba radio.